O te whaatala whaatu i le mai mua mai le tātou atunu o le nei tū la le aso. Ia, ma lo lava le soifua, ma lo fo i le langi mama. O le whaawa wina le nei o le tātou polkalame sa mua ma lo loina mō vai aso taitasi. O le mta upu le a tātou whaatala noaina ma tamaitai. O le mta ngā luenga o lo awhio atu nei. Ia o le whaawa wina le o le tala noanga a ngā i tui pui pui o whanau. I le tui fō o le a whaapea ana whaalau i loa ma whaatinoina. Whaatalo whaatu, lausunga le tamaitai fō mai, Dr. Vai Maila Salele, te tasi o fō mai, ia o unanga whaasoi fō maaloloina lau tele mō le tātou mtanga luenga, ia whaapea fō inu umawhio a ngai tua. Whaapea fō in whaatalo whaatu i lausunga i le tamaitai tau soifua, ia te wila pati, ia o le tamaitai tau soifua o lo ngafa ma le vaenga o tui pui pui o alo mwhanau si o tātou atunu. Ia ma lo le soifua ma langi ma. Ma lo lava soifua mai. O lo o whaapea o na a mata o na whaalau i loa ia le tātou tui pui pui fau lea mo alo mwhanau. Ai iai la le tu ai ngā siama lea o lo whaapea o na pui pui e lea fo i tui ma lea vai la au. E mwhaina e sau noa lau sunga tamaitai fō mai. O le a lea siama ua taua o le rotavirus. Ia po se isi fo i tu ai ngā siama o lo o ono mama e ai alo mwhanau. E iai tato schedule fōla la release mai loa release vai aso nei. Le sila siama o la o la vea tono pokalame la le pui pui e ma le siama le o le siama le rotavirus. So o le taimi nei, o e wo fai singa tō tele o tato tamaiti la haiti ma whanau la haiti o lo o te tāla manamba. Ia o le siama tonu ale le pe tele na taa tele o no mafua mai ele ea fo i le whaafitauri la le o le manamba tata. O le mafua ana fo inga o loa tamu whaile matanga luinga soifua malolo ina. E au mai de a fo i le vaccine fo lea. Ina ia pui pui e tato whanau la haiti mai le toinga whaafitauri mwhenga tupu pe a whapea wa whainga se taso o alo i le virus i le rotavirus. So all the time in the rotavirus, it's one of the most leading causes of death around the world for young children. And it's the main reason why the ministry is very concerned about it, because it is something that is a problem, and it is something that we do need to address. So some of the signs and symptoms poniauna, it's tauna mataala ia tātou mātua i le whale. Pe a whape e sista tō alo te tālmanava. E tawana mata i tu i mele o dehydration, pole matu tu o le tino, le lava le vai. Tele o tātou matu e le amana ia le whaafitauri le o le inu vai le tama. Ai tāua e mātou pito la whaafu mai. Wao i tonu a whaape e le leile tong fitinga o tamai titima le lava le vai tonu tino. E mawhai na wha le tonu e se tasio so walo pe a le tong fiti le leima. Address the issue lea. O nisi la a unga mati au titilo i whaafo mai pe i se tamai titi e a fo e susu mai whan mai wa whainga le te tālma nava. Mati au tilo po o lava le vai tonu tino. Mati e la fuala i mati au tita pe o toto o mata o le matutu o tonu o le a fo i o fofonga. O le lengi o loi mata le tamai titi o le tau le ise fe au vai e whai. O mea uma whape i mati au titilo i mati tamu whai fo ia e whaamal malama fo i mātua a whape o lai e mo i o lai te tāla manawa lau walo a lai tangi lai e loi mata o lai tau tāla mai ma tau sami o lai mata ala mai e lo se meo no popole i le taimi na se e vale ngā wa matanga tau whaapalu pē seu tama tau telinga tau tuli moe o aunga o malana ma te ono popole ai o auna fo i langa e tau fo into popole ia o so ia mātua e matala fo i vave au maiti wa al fafi taule lo ai e tele o ta maiti ma fo tato fa na o lo telenga ngakili mai fal mai e kili mai ko kuai ang al fafi kauli la le wa ave le fo fa ingule vai sa mo e wa ki nga lu mangava ale ngalo ya kako o le virus le rotavirus ma fo mai ai o le virus fo le rotavirus ele ia se tui po se baila au fapito e mvenga tape le virus. O me foi langa e taua ia o le vai pui puinga la se uma sau no mai ia fo ia te wila ia
tamawhai au mai tau whanau e whai lato vai pui pui lea ana o le whawhitau le me le kwainga tūlanga o ngam whenga o ese walo pe a whape le wawenga tong fiti. Ona o lea la fatu a mata ona o lea wa whaalau i loa le fo i tatou tui te minei. Ai e le o se vai po se tui sa iai mua. A o lea la ua iai le tui lea, po le vai lea, ina ia fesoasoani e pui pui ai tūlanga ia. Ia o le tūlanga pe on sau noa te mai tai fo mai, e o le manawa tata, ia o nisi o aunga e toto mata, ia e matutu fofonga, ia pe mango fo ia lau mutu o tamaiti, ia whapena fo ina tau lea se vai le tino, o nisi na o aunga pe on sau noa te mai tai fo mai. Ia e o ala au wala e pipisi ai, o au wala e pipisi ai le siama lea. A o fia fo ia no fo ai le siama le tino le tamaititi. Siama le rotavirus e pipisi mai contaminated surfaces o le mama le fulunga o lima e le ngata ngā o le afoi o le wha-scientifiai o le fecal oral route le mode of transmission basically tu ni awala puipuinga e tau ana taua ia tātou mātua o le fufulu le o lima tamaiti la iti wa tai pe o tele o taimi e wala aulo faile me ai le fiafi ia ngar ka mo e mai o ka mai ki ia sa fa ilunga lau ngalo nga fufulu lima o i fo le si me tono nga le tam fa ia fa malo si au tu tato atu ndu o mea masangi o le vanga tato talango atu iai o le fufulu mama o lima o le tu mama o le tam fai fo i afa peo se pepe lai titi to anga fa suslutina ai afa peo lawa apa susu fo le pepe ele se afa nga e paul me ia mama le tapenga nga o le fainga apa susu pepe wa o me umana le fa pe ia a le me le ta le hand hygiene po le full nga ma lima o la wala tona na en fenga pipisi ele se ama le o rotavirus o le tūlanga le pe na sau no le fecal oral routes e tau fai fo le tau wha amala mātula i le ngangana lata mai tātou. Ia e mawhai ono luatu siama le to tonu o le tino. O le awala fo i lai to i sa wai le siama le fafo. Ia e awala mai ia la fe au. Ia po fe au mamao fo i se itu lou le whaafonga anga le atunu. Pe la o vaenga i o vaenga la ia le wha mamafa i ei pui puinga le ana sau no atu i le sunga tamai tai fo mai. O awala la nai pipisi ai. O le mama o vaenga o loo tausieta maiti. O le mama o le tapenaina o vaenga o mea ai e whawhanga e tamaiti. Ia ma le tūlanga lava o le tū mama. Nisi o vaenga e wsosoani tele. Ia ma tili a fia ia whanau. O ala ni tūlanga o tātou puipuinga mai i le whaama i le nei whaamal mole te wila. Lewa ia, pasalo lewa ia tui pui pui e faula le la a mata nei e fa solo ai Samoa. O le tau lava na le pipisi le vailasi le o le rotavirus o tau lava na tato le koe fa atali. O tau ana fa ngā loa le tui pui pui fau le ka o le Rotarix. So ke opo le fo ima kua pola le pui pui fo ai le o se tui a le vai pui mo le fama i lea so o pe ya le si vai le fa ino le ono vai yaso ia e tului fa tasia e mo mola tului le tui le o le vai mo le fa mai pipili ia na fa ino la io le vai le mo le Rotarix so o le ongo vai yaso e fa ingoile le tui folea po le vaila au folea ia na toi o mai fo ele tina ma le pepe le se fulu vai aso ia na toi fainu fo le vaile le Rotarix so e lua la 2 doses e lua la vai ia taimi e fainu ai le pepe ia e whaangata la le ono masina whapea ke otu ai mai le tina le mai ngalonga pepe whai ona tui pa e whaangata le whaanganga leo le vaila au le ongo masina. Se tau tuli atu ala ina ia malama le tatou le vai liu lea. O le tui la lea po le vai, wa le tilo sau noa o le vai, e leo se tui. O ngai ala na tau whaapea o le tuinga, o le taimi o tuinga ma whaainuina o vai e tamaiti. E whaaopo la ia le vai le na i tui ia i masani a tātou,
e whaapopo ia le tui lea, tui fou lea, ina ne i manatu whaapea o se se le taimi. O le taimi lava e amaili tamaiti te whaile tui le ono vai aso. Taimi fo ina e aveile le vai mua e inu e le vai mua o le whaamai le nei o le rotavirus po e siama virasi nei o lo mafua ile manawa tau tamaiti. Ia na toi o le sifulu vai aso. Ia na toi whainu lo le vai lona lua. Ina ia a toa le lei ia le vai lea mo le tamaititi. Ina ia pui ai mai le manawa te tā. I le tūlanga la lea o le tatou tusi tui fo i le sa whaalau loa le vai aso le te wila. O tamaiti umala le la au mai mo le la tau tui fou lea po le vai fou lea. Le la whaapopo la le whaamai fou lea po o le vai fou lea. I le lisi o tui o lo i tutonu o le tusi tui. Ai mawhaina e sau noa la i tamaiti ai le o iai i tutonu o le matua lea. O le e se a whaina. I lunga atu o le sifulu vai aso. Wa le sifulu vai aso le ngatai le. Mpene sau no te wila. Ia a whapea lai mana o ale tina e mai pelo na alo e whaile e whainu le i le vai lea. E me whaianga mai pa de kaulavanga lalo i fole ono maa singa. O le vā o le tui mua mo le tui lana loa e wha vai aso. O te loe e popole lava ia mātua e tau lava na pui lato alo le wha mai le en oso o le vaila au lea. E pe e 5 kausanga e pui ai le tamtiti. Pa de mwhaianga whaingu before e a ko ai le ongo pāsinga. Ele fou le manawa tai i tamaiti i tatu atunu. Ma le tūlanga fo la na nea e alai ona sa ili fo ia tui pui mai atunu i fafo. Pe ona sau noa tata po kalami le vaso lea, waleva na whaatino e tele o atunu. Nea la whato a tau mwhai e whalau loa tata o atunu. Ia ona ua tele fo i tamaiti a fia i le manawa ta. E nisi o pui ngai mawhai ona whaapopo whaatasi le tūlanga lea. O puipuinga uma e toi fo ia i mele tu mama po le hai o ma le fufulu o 5 e tau e fulu o 5 wa a le fulu o 5 o le sif o le awalana e mwhainga pisi ele siama a whapea si tamaititi nga sa alu tawhao pe ele leile tawhao le il palpala ia sawa nga i mai tau saminanga me tau sami ia o le vai rasi e pipi iso se mea o le mea lalang sa tawhao tamiti pipi i mai loa ia tau samin tamaititi ia alu tono manava a matanga whainga tonga i le vai rasi la rotavirus ma mafo mele tata manava so e toi fo ia i le mele o le le fulunga o 5 wai pe tai pe o le a foi o le manatuna la iai o le tamwhai e whawhunga mau 5 ma le leil preparing o foi o preparation o mea e tamaiti ia a whapeo tamaiti tila e whangsusu ia tapena wha lei patol les foi a walanga mai te promoting o le toanga e whasusu pepe tina promote ale breastfeeding wa e sefe ale breastfeeding i lo le apasusu e whaititi ile mga mwhainga a whainga le siama le rotavirus. Ia oisi na vaenga me whai on whi ave e siama o le mama o le vaenga e lafo iai ia o le whi ave e mai e lango o mea ola whaalafua o nisi na vaenga o lo masani o na matawina e tātou o langa tu mai le aso ma le aso. E whaina lua toe whai lava le au te lenga o le tātou pokalame tu langa lea o le vaenga po o awala e pipisi ai ia o ni aunga ia whaatasi e ma le toi whaamanatu ma toi whaamalosia tātou puipuinga. Masalo o tātou silafia o maunga a manawa tatapa ia o le alo manawa, o le puai, o le whaafau, o le mwhaina inu, o le mwhaina ai, o aunga umana, o ni aunga e tauna tau mata i tua e mata ala i tau whanau. E tauna tau mata ala po o mwhaina inu le tamai titi, au tilo po o toto mata. Au tilo foi po yaingi loi mata pe atani au tilo foi le tūlanga le au vai po lai fai le se tulo po lai o fai mai se fe au vai o le si foi vai ngana ma te au tilo ai po lai lava le vai tonu tino te wile me faina te fa malama taimi e ave ia le vai le po le tuilia o le taimi le fa tūlanga ina le ino le ngona vai le o le ongo vai aso ia ngā wala ia le wha vai aso, ko i wha ingola ia le second dose i le se fulu vai aso.
So ole tūlanga, ole taimi tūlanga nga, para whapea la ua matua le pepe pe whama sina, 5 masina, e mawhaianga mai whaingu. Para whapea la ua makua po le 8 masinga, 5 masinga, ele mawhainga whaingu le vai lea. Ia, o le whaamani nonga la, o le vai lea e ave le ono vai aso, ma le 10 vai aso o le pepe. Ai le mawhai ona ave i le matua e lunga atu o le ono masina. Au whea la no fuanga ia la ave le tatou vai lea. Ia, le ua maua le tatou tui pui pui lea o le Rotarix, i le whanmaitele lea titi mo i moto atua, i le vaenga le whaia tui pui pui tamaiti, e tatala le tatou vaenga i whai tui pui pui ma le aso ngafua tau i le aso tōnai. Pia whapea fia mai lau alo, e whainu le vai lea. A le la fa solo fo ile vai la aule I fale mai tua, a salo pole se vai so fo. Ia e vatua I fa sele silanga I se time. O te taitono o sa mona o tau whaafonga mai, I le tau whaamana malamaina o le whaatinoina o le tatou tui fōu. Ia, ele o se tui a o le vai la au e whaainu o I le tapaititi. Mo le ono vai aso, ma le 10 vai aso. E le ilunga tu le ono masina, e ave I ele tatou vai la au lea. I le au te lenga la o matou pokalame pe ona matou tau mwhai whaamana malama I nā atu nei aso. O le rotavirus, ia o se tasi o siama e taatele e a fia I whanau la iti. Ma o le siama fo I lea tele ina maua ai I alo whanau I le manawa tata. Ia whapena e fo I ona a tele le vai I alu I le ona o le siama lea ia ua iai le tūlanga ua mātūtū le tino o le tamaititi ua le lava fo I se vai te tono o lona tino. Ia o afianga ma o onga ia e ono o atu ai le tamaititi I le tinga ina. Ia ma o atu ai lava ina maliu. O awala e pipisi ai ia o le tūlanga le tū mama. Mana tua foi o le siama le nei e ulu atu le ngutu po le fofonga. Ia maalu e se mai le tino tūlanga fe au mau. Mai o se whaamai fo I e le mawhai ona o atu se tūlanga le lei pe a le tonga fitia ia mwhaatino ina ia tūlanga o puipuinga. E le o se tūlanga I whaapole ina il tatu watunu awa walewa ona a mataina le tele o atunu I whafo. Ai o le whaamanatu ma le whaamalo si au ia au mai whanau e whaainu a lato vai e pui ai I lato mai le manawa tata ia ma le telo le vai alu e se le tino. Ia mao atu ai ina tino vai ma tino pa e el tamaititi. Ia ono le tūlanga le vairasi lea. O le tū mamalau tele ia o tatou mea masani lava. Whaapuna le vai pe a whai o masalomia. Ia ua tele ti munga, ua tele fo I tāwhenga. Ia a le sili lava o le whaapuna le soa vai. Ia mō whanau la iti. Whanu mamalima o I lātou lo tausia tamaiti. O I lātou o lo o tāpenaina tau mawha whanau. E ao lawa na tu mama wa o le sile na vanua ma le sile na awala e o atu ai le siama I le tino tamaititi ia ma le isi fo I tamaititi ia pe o vaenga ia toi whaamanatu atu mo le silafia le tatu atu nu a le wa a matana tu ina atu ia le vai pui lea mo whanau I le tatu whale mai tele I mato otua I le vaenga o lo tu ina atu ai au onanga o tui pui a alum whanau. Ia e moli atu le whaafitai le mai mua mai le tātou atu nuu le neitu la tali tonu foi o la iese whaasisilanga whaalawa e tele o mtanga luenga. Ia e whaamalum la mai nā atu ai vaenga manofuanga o le atu nuu o le a whaao o I nā atu iai ia tātou au nanga. O lo iai le tātou telefoni, toi whaamanatu atu le telefoni vilifua o le valu o no whawha o ia mo nisi fia maa malama whaafisili I le tui le vaila au fou leo le a whaainu ai tamaiti ina ia pui ai la tō mai le manawa tata ia o le nei tō la ia manu tele ina ia whaiva matiu te o tō tātou atunu manu ia fo I lau whaafonga mai soifua.